Okay, mniallow tu juu issue niongee issue ya Ngaruya na niwapatie reasons zile zinafanya Ngaruya afanye hiyo fala. Na juu ameongea na Kikuyu, mtanikubalisha tu mimi ni respond na Kikuyu ama I tell the people the reasons as to why ana behave hivi. So, adwaito Ngaruya kindu gya kwajia ukiuga Rigiji niwe watumire wimwo wira. Ndenda gukwira na guhakikishire majority, not majority, actually almost all the young people in this government wenye walipata job wamepata job juu ya Rigiji kusukuma. Hakuna mtu mdogo William Ruto ameandika. Hakuna. Mimi naweza kupatia directors, naweza kupatia nominated MP, naweza kupatia wengine wengi wenye walipata job juu ya Rigiji kuintervene kusukuma. Ngaruya au kunyimwa kazi. Rigiji alikwambia wewe upeleke papers. Ngaruya nduthomete. Nduri na maratathi. Wendaga uheo wira uriku. Wira waku ariho. Uretio maratathi uheo wira. Wendaga uheo wira uriku wa gwika atia without papers. A class 2 sijui class 5 dropout. Niguo na talent, you are my friend, but I'll tell you the truth. Gukwira ma tondu ari ndungikorwo Ngaruya. You remember time ulikuwa na event hapa Murang'a. Baba yao agigufangira event na gina bia agikuhe Kalonzo. Rigiji mzae akakupatia 500,000. Niguo abiri kuga uko wale nyima sijui nini wanafanya nini ugethigwa kururia sijui kiuga ke. Saizi Ngaruya unasema ati mzae Rigiji ne bia retia ati MP milioni 2 MCA 500,000. Ngaruya, I am a candidate and a young person niye Maina wa Chipu. Na mzee ameni accommodate venye mimi niko, si ati niko na kichele. I am a very young person, sina kichele. Ngaruya, mzee we Ngaruya we mzee aratuire akuhete bia cia maguta cia gufuel gari yako. Mzee ucio ore urathi kuruma na ku kiuga akaba muciika ati ndungikara handu we muhutu ati ni bia uretio. Mzee hidiria anake anini na iretu anini marerutira marona what mzee is fighting. He is fighting for better leadership. Magetu mato mena ni marona kiria muthe arahuranira ni bururi turenda ku deliver. We uthiaga hau ni undu wa bia. Ngaruya na ni wihotete. Na ngija wihotete uguo muthe no aguteithagia akuhe bia cia maguta na tunyamu turia tungi. Ngaruya urendaga uheo position kiama-ini utari muthomu. Position ya secretary general Ngaruya nduri ni maratathi nduri na tike we nakio ni guteithio ukurutako. Rure uraimirwo Ngaruya na rire uraimirwo ri urambia kuhura manegene agadie kubaga andu ni mahutaga ukurutirwo ku position yake ama utari muthomu unatika fanie ndi na degree yakwa kana kindu kingi kana mundu ungi munini yani uraikara ni you want to intimidate wewe wacha maneno yako bwana. I want to assure and mark this statement and hii video yake okoro hekiama gikuruta atongoria nini both parliament, senate and parliament, national parliament na county assemblies MCA ni kiama kia DCP, people from very very humble background. I want you to mark this video. Kugo maundu macio maguthio guthukageria muthe Ngaruya ni nda yaku urarora we hatire kindu kingi. We know your plan. They should go plan event o plan event at toni uracokire ku niguo mete othe ningi uthukume bia na tutire na thina no riu we uma handu thie tiga guthukirio ri ongiritwa ngurie Ngaruya ona ku uracokire no gugwitikia we urona acio ukora ni ng'ombe atire mundu ngigwitikia number 1 waumire ku ukimaruma ningi uracoka ku there is no one who can trust you ono ngetindo kiuga ati hatire mundu toy ni nde gutwaraga ku Ngaruya koguo tiga gutindo githukiria andu kiria wewe hata sitaki kuongea sana tindo kiuga ngune bia andu maretio wewe wetitio bia we bia ire kwetitio Ngaruya cia gututware kwe na ni guteithio ngino uteithagio ni muthe we niki wetitio giaku uge tiga iguthuka we thia kuri urathi uga ni matua maku uratuire na kuguthie we tiga kuga ngadio ya ngando wege